مامۆستا شێرزان بەرەخۆمە جەمتا ئەگەر سەرداوین پێشبەچوونێن دەبەرە زرگانێ و تلتەم لە ڕاوەستێ ئەو شەڕوپەچوونێن و چێت بنجبەرچێ تورکیا ئالیێن ئەنگوگوندێن دەردۆرە باژاران ئارمانشتکێ و خاڵێن لەشکری چیە ڕژێمێ بێت چیە قەسە دەبێت نایە ئارمانشکردن ژالیێ چ گروپێن چەکداریان تورکیا بەبێ دەم باش سلااف ji wara temaşevana ra ji mîvanê te re gelek spas. Rastî yanî bergî yanî wek me moste jî got mîvanê te yanî ew çê yanî ez jî dibêjim ku çêkirina peyadê ew bi çêkirinek di hindire Sûriye de ew çêkirina bi destê dewletê herêmî bûn û destê rejîma Sûriye bû. Ji ber vî awê jî îro ku tiştê ku peyadê li gundê yanî bi taybetî li gund û bajarê Kurdî dike dijî Tirkiye ya dijî çi ew ê çi grûpê dike dixwaze yani ew xizmetekê ji va kesê ku ew dike xizmetekê ji wan re biqedimîne. Yani gelek car wedî li Efrînê li Kobanê yani ku carine ku yani ew daxuyaniya ya tiştek derdikeve ji cem Tirkiye da ya cem grûpên çekdar da ku gundekî derbasî bajarekî biniya tişkî bin ew jî derdikevin muzaharatê xwe tiştê xwe û resmê yani remûzê PKK û tiştê wan radikin yani ew xizmet ne yani ji va tiştê ku dewletê ku dixwazin wa tiştan jê re ew ne jê re diqedimînin û berîrat ne diqedimîn. Ji ber vî hawî yani ew tiştê ku li Tiltemrê dibe li derê din dibe yani ew dikeve vê xelekê yani. Dikeve xeleke xizmetê ji Îranê re dike ji rejîma Sûrî re dike ji dewletê herêmî re yanî ev xizmetan e. Ji ber tiştê ku dibê ser pirsa te yanî çima Tirkiye ya grûpên çekdar yani gundan na yani ez bi xwe dibînim gelek car yani em dibînin xalê leşkerî jî qesef dibin ji aliyê Tirkiye da ji alî grûpên çekdar da xalê leşkerî jî dibin û wekî te jî yani wek te dibê yani çînê sivîl jî car nalê dikevin. Ew pirsa jî îcar yani ji min nabe bi rastî ew pirsa ji Tirkiye û ji grûpê çekdar dibe ku çi armanca xweşvê çine ji wan dibe yani. Belê. Rewş eger vî ew berdewam bê bandor encamên şerûpevçûnin û berdewambûna derderiya xelkê çi bê li ser deberê weke Kurd bi taybetî. Yani براستی حتی نه تشکی یعنی ام بین تشکی گیرینگ تنه شرکی مزن تنه تدی کو یعنی راگاندنا این نزیکی قصد و او پیاده یعنی گل ایرو راگاندنا وان دگوتن یعنی گلک گندو او لیلا تلتمر زرگار و ابه هات توپا باران کردن حتی نه یعنی از نبینم یعنی او شرکی مزنه او کاک شێرزان بێ درێ پرس بەس خوازم زانیاریە بدمەتە قەنت زان بێ سەر شڕەوە بکەیت دەربدەری پێلا دەربدەریە بە دوو ڕۆژە دەست پێکردە ئەنجامە گرانبوونە تۆپبارانکردنێدا یعنی دەربدەریە خەلکێ ژمالی خۆ دەربدەر بوونە بەرەی خۆدانە دەبەرێن دێن ئەنجامە بێ دەربدەریەوەی چ بێ براستی او یک جوات تشتی کو دبه تلتمر دخوازن ملت یعنی جمالا خودر که او ببه او ذاتن دخوازن و کارا ببه ایرو گاوه کو یعنی پیاده و قصده کو اوی خو یعنی تشت کن لنقاط اوی دخن ترکی و او چل هیلا جرابلوسی چل هیلا چل تمره او دخوازن خدمتك يعني خدمتك او جروب چکدار او ترکیه را قدم بکم يعني او مناطقنا بوش ببنج ملتي خوش کسی يعني ملتي و دفاره
يعني لقالك جيب ويا انا العفرينه بني يعني تركيبه عفرينه بشي شكل ويا يعني تركيبه عفرينه اشاتي قرات وكل دخواستن لجينا دن بكن برا يعني برا كرد مزانبن ايرو يعني دفرا كردي يا جزيرة تايبتي دست امريكان ده كنا دست امريكا ده بوتش ندن قالك او ببونا لەکسپاس بۆی چالاکوانی سویلژی شێرزان عالوکم ڕۆپیکە لەکسپاس